Kanti ke ndimeni ngamaskandi bakwethu bathembisa ingoma ezimnandi ngendlela esimanga ngayo lokude siyakuona. Nginibingelele nginamukele endabeni zethu ze-SP Media TV1 bakwethu. Sicela moqala ungena kwi-channel yethu, like uphinde usubscribe, ungalenzi iphutha phela lokukhohlwa ukushare ilink yethu. Endabeni zethu sizitholayo namhlanje sithola ukuthi uDlubheke uthi ngomhla ka-1 April yaphuma iCD yakhe entsha, ucela nimxhase. Kanti kokunye akucelayo uthi ucela ukuthi ingoma singaphani ngo-WhatsApp sithenga ama-CD nama-USB ukuze umsebenzi weqhawe uhambe ngendlela eyiyo. Futhi ke lokho kuyomjabulisa kakhulu. Isihloko sayo i-album bakwethu sithi Ithight. Ntolunye udaba esilitholayo bakwethu uSibhumane eze-Pollination uthi ngomhla ka-10 April 2022 mina njenge-23 lenu ma-23 kazi nani bathandi bomculo ngithi asihlanganeni e-workshop ngithunywe uKing MC number 4 wathi angokhumula ikepisi likabhuti omdala uKiss Before khona elisha azomthengela lona. Uthi ke bakwethu kulo mcimbi kobe kukuhle kudelile, lindela ukuthi kungenzeka mina njengoSibhumane ngidlale ingoma engalindelekile isihloko esithi ikhekhe linjani. Masiqhubeka siyaphambili bakwethu nginethulela ama-SAP bathi u-Ali umfoka Mgube uthi ke ake nginethulele nginikhumbuze le mandulo u-Ali wasemandulo namanje kusasenguye sekunjalo mthandi kaMaskandi. Uthi ke bakwethu zimi kanje ezegeza ubujongwe into esazala nayo kushiyana izinhlambezo. Usho kanjalo ku-Ali umfoka Mgube bakwethu, naye sicabanga ukuthi ngalo iphasika leli kunomsebenzi abazowukhipha omnandi kakhulu, njengoba sijwayele ukwazi ukuthi ama-SAP bakwethu kusukela kudala badlala ingoma emnandi ethandwayo ngabantu. Kanti bakwethu sicela ukuthi nibeseke kakhulu bonke abaculi abazokhipha ngawo ugodi lo. Siyethemba ke bakwethu ukuthi konke kuzohamba ngendlela. Kanti ke bakwethu sesivala la sithola abafana bakaMgqumeni bathi ke bakwethu kwasuka ukushisa amadoda abafana bakaMgqumeni niyamenywa kulo mcimbi osegoli namaphethelo ke bokumnandi kudelile. Nkosi yami ungaphuthelwa, thenga elakho itikiti kusashisa nje angaze aphele. Kanti ke bakwethu bathi baningi amaciko azobe khona lapha esina ededelana inkundla. Kanti bathi @Fabiano Collection @Ngwane Records bathi bayacela ke bakwethu ukuthi niphume ngobuningi benu niyobeseka.